akiri ikigusa muja w'Imana arandasa arampamya umukobwa mukunda ku munsi wa mbere mubona iminsi yawukurikiye yose yari ibirori. Ubwo mubera umugabo atashatse umunyemponda arandura nkanoga iyo nkibutse uko umukebyo wakamunyuze mu gitwarira arankumbuza isunzu rya musoma ndera. Mu nzira ndende yagenda asimvuga uko nakamwitegereje birancika nkayigima yakibuka ndebye igitima kikadiha. Namukunze urw'ikigusa muja w'Imana yarandashe. Uwo mwana mbabwira ni nk'umurasire w'urukundo yandashe ku mutima numva ndatse umuriro uzamuka umubiri numva nkoro nkumva umuyaga mu nda. Mu nzira yose ndagenda mutera imibare sinisiko sinisuka agwa muri integrale ntibyari bworohe ko nakomeza urugendo. Mperaho muhimbira ubwo aho ngaho yari inganzi ityaye ntiyangora mu mutwe araza wese nandika amaramo zumva. Ntirahira kuza ukuzi yisetse gacu k'imvura icyo gitwenge cyawe nk'icy'umwana w'igitamba mbuga kiranyica nkanga kunogonoka neza. Nkumva naguheka imbere aho nkomeza kukwitegereza. Namukunze urw'ikigusa muja w'Imana yarandashe. Kari mwiza umurasire w'urukundo asa n'uwandashe mu mutwe uko yakanyishushanyije ku bwonko mbuza gutekereza n'ikindi. Yanyinjiyemo nk'uko hongo yinjiye muri kinji gitire maji turi kumwe amasasu y'Abadage ndasakaba amazi. Ubwo nkatangira kumuhamagara ntavuga nti ngwino umutima w'urukundo rw'amavuta ndandebe ruhindo rwuzuye inshishi. Cyonto nyereka icyo umishiye mwize w'imabungu ugirire jya bino mbereka iyo Mana basenga ntaruka Kigali yose kuraha amashanyarazi. Namukunze urw'ikigusa muja w'Imana yarandashe. Uko namutumyeho Jose umuherekeza mwiza ngo maze ejo amumbwirira uko mukunda ko yabitanzwe n'umujegeza ngo urakamunyurira buri saha na buri segonda aho turigana mu Nyarubaka. Uruko ninjiye ishuri kaza arandeba ikijishira dukunda ntahuga kuntura ibihozo mu bitugu. Ati urwo nkukunda buri munsi ruhora ari rubisi nari kugira nte ku mutima wanjye wose wasaga n'uwigiriye ahandi. Namukunze urw'ikigusa muja w'Imana yarandashe. Mu nzira ntaha ndasa n'ugiye hirya aho urugendo ubusanzwe ugendana impambi yandi mu ndamwumva amaguru akajishuka akaruruma ndakambuka nk'uwitoreje irweru. Yantangeje kugaruka uwo muhigo ndawubazwa ko namusanze yicaye akambeshya ko yiga namwica ijisho akanyereka akandora. Akabaro akaza kakandambika ku ntebe nagafungura nkasanga ukubwo murimo umwenda urukundo namukunda guhundi yari burwishyura iki. Namukunze urw'ikigusa muja w'Imana yarandashe. Umunsi wa mbere ansoma ku munwa nabyumviye mu mutima imbere rasa n'unsomye mu mutwe neza neza numva acitse intege wese nkunyuzwemo n'ikiriro. Mu mutwe ntangira kwibaza utuntu uko yantashye mu mutima nk'uwahuye impfizi umuheto w'inyerubaka nkuramvura mu nda. Umutware w'urugo rw'umwami ampamagara mu izina ndiyire kurwabashima icumu niyire kurusha agatsinda cy'intwari igisha inyamudende. Namukunze urw'ikigusa muja w'Imana yarandashe. Ku kibuga iyo dukina niwe gusa mba ndora nkakunda uko nshyigikiwe n'inshuti ziyazikozeho. Ati nimuze mbereke icyo mpondi irusha Nyarubaka ko murangamira wese nkibagirwa iby'izamu nkibuka ikibuga tugomba w'intsinzi. Uko nagatashye impari yacitse mu kabebye arandura wese biranga arashwanyuka. Uyu muswe ejo ndamurega kuri karabudiya. Namukunze urw'ikigusa muja w'Imana yarandashe. Yantuye mu nzozi zo ku manywa ndi maso buri uko ngimbi witeka urugangaza aranyinyegeza yacanye warugi. Akabaro akiwe gahumura icyuya cye cyo mu kiganza mbere yo kugasoma ndabanza nkihumuriza nkaseka. Ubwo nkafungura umutima umunwa nkabumva nkasoma. Uwo natsindiye mpiganwa n'abo bahungu b'inkorokoro dore n'ikigo cyose tubaye iciro ry'imigani. Inkuru y'utwana dukundana ariko tuzi n'ubwenge yanditse ku bikuta bya Saint Patrick mu Kigusa. Namukunze urw'ikigusa muja w'Imana yarandashe. Twiganye umwaka wose aho ku musozi wa Nyarubaka bari batuzi bati dore utwana dukundana by'ukuri. Bukeye muja w'Imana mubera ikigwari mutera agahinda yabaye handinda. Namusize mu Kigusa ngenda ntamusezeye nyamara nyina w'Imana yaratsembiye iwabo. Ati isi najya Nyakabanda Nyarubaka ndanyuzwe. Iwabo ntibakamenye ko yakundaga umuntu. Reka azasubire ku kigo bato wawe ntiyagarutse abanza kwihagarara ati ndabizi kazaza. Yakabaye ari ugenda ntiyagenda atansezeye. Bukeye aza kurwara iryo sezerano. Mwahura ukamubaza ati ndabizi kazaza. Namukunze urw'ikigusa muja w'Imana yarandashe. Inkuru y'utwo twana twakundanye tukiri duto yateye agahinda wari utuzi wese. Kubona nyuma muja w'Imana atashye wenyine inzira arira ubwabyo bonaga biteye agahinda. Mu nzira dutashye twajyaga dutera n'indabo ubundi ugasanga dukina uboshya barara. Ikikubwira ko turushye tugafatana mu kiganza turongorerana ubanza twari tubitse amabanga. Buri muhisi wese ukabona aribaza ikiganiro cyatwo umenya icyo ari cyo nyuma muja w'Imana yaje kurwara. Namukunze urw'ikigusa muja w'Imana yarandashe. Iyo ndwara muja w'Imana yirwaye iminsi n'imbuye iwabo ntibakamenya indwara imuzonze. Yamwandikiye utubaruwa twinshi umusore ntamusubize. Bukeye aza no kujya kubaririza iwabo. Haza yewe no kuhamenya gusa ntacyo byatanze.
mu mahitamo y'ababyeyi ka gahungu kazaba gapadiri, naho umukobwa wo bumvuga yamaze no kubyara. Gusa buri uganirije muri bo ntabura kukubwira ati rwari urukundo rw'ikigusa ntarabona ahandi, namukunze urw'ikigusa muja w'Imana yarandashe. Inkuru mpamo nyinshi zinyuzwa mu bihangano, akenshi rubanda tubyitaho inganzo. Gusa iki ngiki cyo ni inkuru y'umukobwa twabyirukanye, muja w'Imana mbabwira n'umwana wankunze, ariko iminsi iranga ntiyabiha umugisha. Uwo mwana yari imfura atuma nsubiza ibihe inyuma, agatura mu gasantere gahora iteka gashyushye. Ku irembo ry'iwabo isoko rihora riharemera buri wa gatanu. Buri uko muherekeje nkakunda kumwitegereza cyane, namutera isoni akiruka akanyihisha mu mugongo. Inshinga y'urukundo itarigeze inkundira kuyitondagura, ahubwo iteka wasanga abayeho ubuzima bwo kwigoragoza. Urukundo nahoze numva mu ikinamico n'urunana, nibura navuga ko narukunzweho bwa rimwe. Umwiza ntari buburire inkwano naho yaba iy'akavuro, niyo binsaba kumuhakirwa rukundo sinari bwigande. Wankunze urudashoboka sinagusize nkwanze, nanjye sinjye nagukunze urw'ikigusa muja w'Imana warandashe. Yero urukundo rw'ikigusa rutangombaga ikiguzi, mbabazwa nuko nta foto y'urwibutso rw'ibyo bihe nibura, wenda njye nicara nirimo icyara. Ndamutekereza mu mutwe akaza wese ukareshya, iyi foto ntijyagaragara nibura ngo nkibandike ku mubiri. Sinari uwo kubaho nyuma yo kumvamo, uwo nabangikanyaga n'umwuka mpumeka mubuze narwaye iryo rungu. Gusa uko iminsi ishira ndushaho kugenda amenyera, namukunze urw'ikigusa muja w'Imana mbabwira yarandashe.